حديث قني أتي في ربي إدو هريرو جبيس تلمدا أتي في لبوته أتو ممتاكتو إيغا سيمو أتي هريرو إلما نما وجه قبض حديث سيني شفاتو تبي غابر نمني جرو إساءة إلما نما ولين جرو ربين أكا إساء بريتو نمني فدي يرو خبا إساء جرو هريرو ربك أبو ولين هاجم سن إسنينجا همتو جلو في مال أوفتا غاري أكا غارين أتو هجته همتو تيسر راهيتو لف خيري هجتون ربي أف أججمون قلبي تخيستي إفاجي فولا خيستي إفاجي قام خيستي جبنا سيغن نما إبادة ودوك أمني إسا مركانا إيغنا مايدي رزقي ربي تسيلا فستيجي مؤمن توتا خيستي جاللا سيدربا أبو وانت نجفو ورار كتربين واتايس وسواسين الرا أكا ديمتون فدا أنا في دلي ولي صاحب وسواسي أكا نرا ديمتون فدا إبادة ربي خيستي رنشي چوا وسواسي أكا نرا ديمتون فدا يو صاحب خياب دبرتي گمچون كبوف يو من إسا لفن أكا ميسي را ديمتو وسواسم من تان وخالق الناس بخلق حسن حالا غاريدان إلمنا ما والجراتو غمچوني جراتو فدا يوجي نميتك والله حديثني خنوفي غيان سنجا لنا في كل أسبوع يحل بساحنا عيد به الله وبركاته أبوتي قصان اللي نمو كتبو ساعتنا اللي دبرسو فيني أنا قفمو بيني واني تكو دنجي سنيتو نكبي بو ميلا لفاين خود الدب غرو رب ما تجرى جنة مود أفنجا حديثة تقومي غبابو متي حالا لو يجي جنة حديث قني أتي في ربي إدو هريرو جبيس تلمدا أتي في لبوته أتو ممتاكتو إيغا سيمو أتي هريرو إلما نما وجه قبض حديث سيني شفاتو تبي غابر غرو أرام تنواني في إسي تنفني في قمنا والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في الجامع والحاكم في المستدرك والدارمي في سننه وحسنه علامة الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة من حديث معاذ بن جبل وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن ونوتنا له نشوفها تبقى اتق الله حيثما كنت بكفيت ما بك أرقمتتو ربي صدرت توني هريرو أتي في ربي وليك أبدا سيج امسك بكو مجرت شفتو ربي صدرت نما ولين جراتوس خوفا جراتوس ربي خي صدرت إنوا وني ربين أرمد بريفي نتيفو دامه مالي صدا إساتي متي ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أرمد بري ور كتابني خنمف يهودا في نصارى في إسني اللي إسني في الأمني جيبر مال الأمني صدا ربي تي إسني الأمني علامة جاء رمضان تزجزي دبت ربين علامان إسي مالي صدا ربي تي أحبتي في الله يو صدا ربي هنجران فائدان كم دلغان تنياس نمر قبل موداف شرطين إسي تكمالي صدا ربي تي غرو تيرو نما ولين جرور تيرو خباسني تو صدا ربي جبدون يروسني يو يادتن خدبري واي يرو وفي بلسو نتيرو تنيا أمو هاتي سنو قولين جني حديثة تقو أتشخي ستي هاسوني غرو حديثة سولي في الإبسل أتشخي سا رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم ملجي ثلاث مهلكات وثلاث منجيات والنسدي نما هلاكتي والنسدي أمو نجا نما باسيتي نما ملكيسيتيجي سدين سنخيسا أحبتي في الله خشية الله في السر والعلانية تنمان هاسوفا
sodaa rabbii qabaatuudha fi sirri lal ta dura dhawe iccitii keessatti dho'isaa keessattis yeroo namaa waliin jirtu keessattis sodaan rabbii ta namaa waliin jirtu tanaa miti ta dho'isaa sani namni jiruu isaa ta ilma namaa waliin jiru rabbiin akka isaa bareechu namni fadhe yeroo khobaa isaa jiru hariiroo rabbi qabu waliin haa cimsuun isiniin jaa maaliif huccuu ati dho'isatti uffatte san mudawwara ati uffatte gaabii darbannoo ati uffatte sani ala yeroo gabbaates darbannoo san si uffisan sin jaa rabbi mee huccuu sodaa isaa qabdu san yoo uffatte hoo gaafa tokko irra hedduun namaa akka hoggumee qawaliin jenne keessaawuu yoo beekamaa dhufte hammeenyi feemasummaan qabdu zal'aalam ilma namaa sodaata rabbirra mallan ja'anii yaada ilmi namaa rabbirra gurbaa tokko dhukkuba zamana kana akkaan guutame dhukkubni san dhukkuba ribaati aboo nuufi hortee teenya warra ribaa nyaaturraa rabbi nuun taasisin dhukkuba hama mataan duraa eenyu dhukkuba kanaan ni beekta yahudii ilman jaldeesaatii fi ilmaan booyyeeti rabbi isaan haa dhabamsiisu isaani sifaa isaaniiti muslimnin qabu garuu ammaan tana dalagaadha je'ee muslimnilleen itti bahee jira qarshii 500 namaa kannee kuma godhiinaa deebisi mucaan kun abii muhammad habiib jedhanii hadiisuma kana yeroo haafid ibni rajab alhambaliin طيب الله سرا ترى كتاب إساء مئاوى أكا بشان قبناوات سنجا جامع العلوم والحكم حديث ما كان خيسة شرحي في ملجئ قربان كوني ربا داني دلدلة مالك قد ورتك أبتي غافا كان odoo deemutti jiruuti ijoolleen akkuma amma alatti agartu kana kubbaa taphachuu jiran yeroo inni dhufu mal ja'aniini jaa'a aakilu ribaa ja'anii gurbaan ribaa nyaatu san dhufee jiraa ja'an eenyututu itti hime ijoollee tan eenyutti hogguu isuma dubbata jaa'a aakilu ribaa inni ribaa nyaatu san dhufee ja'anii eegana gurbaanis nama aaqila ture miskiina akka keenyaati miti booyaatiti gara mana isaa dhaqe yaa rabbii khiyya afshayta sirrii ila sibyaan iccitiitiyya gara ijoollee xixiqqootti na himte hanga akkana na gootu hin eegu ana asiirun jeen ani hidhamaadha bilisaan if godhaa lubbuutiyya jee maallaqa ribaa walit qabe san cufaatu qabee sadaqatee fixee eegana tawbaa deebi'ee ibaadaa rabbitti jabaate gaafa kaanis rabbiin fadheetuma ijoollee sanirra isaan dabarse isaanii kubbaa taphachuu jiru jaa'a dhaalika al'aabid jedhanii kubbaa isaanii irraa dhaaban inni rabbi gabbaru dhufee je eenyututu tana ogosi ka nama xiqqeessu eenyu ka gatii namatti godhu ka nama shuumu eenyu ka nama buusu eenyu ka nuti jaalachuu qabnu eenyu jaalalleen dhugaa eenyu isuma qabachuu gaa dubaree mal jee aadaa isaa hin dhiisne booyaatiti karaa mana isaa deemu yaa rabbi hoggu takka ka nama arrabsiisee nama xiqqeessus ati hoggu takkaas ka nama faarsisu ati wantummaan cufti sirraa hin jeeni sodaan rabbii ahibbatii fillaa ta dho'isaa sani hakiim hassan ka as dhaabbatee si gorsu kanaa miti kuni aktara ta'uu mala ni beeyta warra filima dalagu san ispaayidarmaanii wahii ispaayidarmaanii jiruu dhugatti ummata akshinaa gurguddoo kana bara sibiila kaasanii jiruu dhugatti balballaa sodaataa bara oh my god balballaa jedhees garuu achirra namtun diidam tokko qabeetuma bara kanaa miti kamanaasani ati ka astaa'u kanaa miti kuni yoo rabbiin rahmata godheef malee feeke kamana jiru rabbi sodaadhaa jedhee nama jaartii isaa boksiidhaan dha'uu jira bara يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا جارتي إسا بوكسي دانو إيروم ماذا هاكي قنامي خمانا جروسان زفتانا شام محمد إزيدا سنين سنجا هاكي دوغا يو أچي غاري تاتي شكتو ديبيتما على سيباسان سنجا نم فاتي سي أردن
histiif si arrabse ta dhugaasan walla masirra yoo ammoo ka achi jiru san feekte wallaahi gaaboo gammade kaa gammachuun tun gammachuu qoosaati ajaante musaarubboo keessa jirtiin sin jaa nagayuma nama gorsaa bar jaartii isaa wajjiinuu nagayaan hin jiraatuu sin jaan atii fi rabbii idduu hariiroo jirtu wanni cimsu sodaa rabbii qabachuun sodaa rabbii jabduun ta iccitii sanii ta yeroo sitaaraan deebifamte lan yeroo xaaqeetti gaqqabame san waan gootu yeroo san obboleessa eeganaa mal jeelal wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamuha jala oofii hamtuu jala oofii mal oofta gaarii akka gaariin ati hojjatte hamtuu tee sirraa hayxuudhaaf yoo badiin takka sirraa argamte ammumaan tana khayrii jala oofii badii takka goote sadaqaa khannadhu badii takka goote astaghfirullah wa atuubu ilayhi yeroon khanniniif yoo yeroo khanniteef badiin teessanis akkasuma jirti khayriin ati hojjattes achi sii kaaya malee sirraa hinay amma hamtuu takka goote astaghfirullah yoo jette ammoo hamtuu tan sirraa hayxeeti gaariin teessan siifafti akkanatti gargaroo habaafanna qaaxaroon qabiniif gizuma san hamtuu goon ammumaan tana tawbadhu filima wasaqa sallaalte wal iyaadu billah ammumaan tana tawbadhuun sin jaabar astaghfirullah wa atuubu ilayh hammeenya nafsiyyaatiyyaatiif yaa rabbi shayxaanaatu tun nabbareet ittiin deebi'u oofii naa godhii jennaan achuma dilii san diliit godhee khayrii sii kaay garuu eega deemte sa'aa jaha sa'aa torba borumtaa isaa astaghfirullah yoo jette na'am astaghfirullah jette san kophaa sii kaay diliin sanis ni jirti hamtuu daleynaan khayrii jala oofi khaysaawuu takka tanamarraa dallansuu rabbii dhabamsiisu tamini beeta sadaqaa dhoysaadhaan khannamtu rasuulaa jee sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sallu ala nabi sadaqatu sirri tutfi'u ghadaba rabb azza wa jalla wal hadithu gabaabsineetuma fi sahih al-jami sadaqaan iccitiidhaan khannamtu dallansuu rabbii namarraa dhaamsiti abuu warrabbiin itti dallane oduun ta'in warrabbiin irraa jaalatirraa rabbiin waa taasisu hamtuu takka daleenan tuni ati lubbuu tee wajjin nagaya akka taatu si gooti amma gaayoo laaltee bargaa waswaasa qabna sin ja'a bar namni aboo rabbiin ni danda'a waswaasaa fi shakkiis rabbiin nurraa haa qabu waswaasa wanni namatti fidu diliidhaa bar ay dilii keessa zaffaqamtee waswaasa nar du'aa'iin tiyya akkanaa qeebalamtuu feenaa jaa mee hoggu takka gaa hin sodaatinaa na gargaara warri du'aa'iin teessan akka isinii qeebalamtu feetan mee harka baasa awoo rabbi du'aa'ii teessan isinii haa qeebalu yaadaa muraada keessa rabbi isinii haa gootu haaya laal dhagaye kaaboo jum'aadhaa mee ammas afaan keetii fi qalbii tee urgeesse gaa sallu ala nabi du'aa'iin tiyya akkanaa qeebalamtuun fadhaa je'eetiti ifiif dilii hojjatee yeroo rabbii fi du'aa'ii isaa jidduu qabee daboollaatti jaaree jecha kanaas anaa mitiin ja'a barka zinjii hakiim miskiin achi darbe imaam abii muhammad sufyaan ibni uyaynaa al-makki rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a inni barsiisaa imaamu shaafi'iitis barsiisaa imaamu ahmadiis isaan cufaa rabbi rahmataa godhuuf rahmatan waasi'a du'aa'iin tiyya akkanaa qeebalamtuun fadhaa jee ilmi nama garuu diliidhaani du'aa'iin isaa akka hin qeebalamneef ifitti godha ammas takka jiraa bara ta du'aa'ii godhu yaa rabbi xilaata keenya nutti hin kaasinii jennee rabbi kadhannaa bara garuu ifumaa fi xilaata isaa san akka itti ka'u godhaa maaliif jennaan sababaa diliitiinii je abdillaa ibni abbaas radiyallaahu anhuma khayrii hojjechuun rabbiidhaaf ajajamuun qalbii tee keessatti ifaa je fuula kee keessatti ifaaje qaama kee keessatti jabina sii kenna nama ibaadaa godhu qaamni isaa mirqaanaadha eeganaa maal je rizqii rabbiiti sii laaffistii je mu'mintoota keessatti jaalala sii darbaa abuu wanta na cufu warra harkate rabbiin waa taasisu dilii hojjechuun ammoo qalbii keessatti dukkana fuulli dukkana eeganaa qaama keessatti laafa ibadah godhuu fadha in danda'u salaata amman tanaafa daqiiqa meeqa guddisi daqiiqa 10 gaddiibisi daqiiqa torba dhaabbatee salaatu hin danda'u khalli taraawii nattiin odiisini laafa ibadarra qur'aana as jirtu fuudhee dubbisurra gaara Kilimanjaaroo yoo ol bahi ja'aniin isaaf irra laafa maaliif diliisaniituutu akkas godheera
rizqii fadha aboo ikoonomiin qaalooyte jedha oo khalqiin ammaa na abiyyiitu jiru qaaleessisaa jetti obboleessoo maatii ishiin jedha addunyaa guutuu bara addunyaa guutuu akkanuma qaalii duraan gaafa dhume nama alarraa dhufus rakisha turte waa hunda daddabalte daabboodha addunyaa guutuu siin jedha garuu garaagarummaan biyya Afrikaa cufaatii fi ganda westii kana wanni jirtu maali mootummaa waan garii jagaasitti gooti nuti Afrikaa dhaqaaboo miskiina maal goota rabbii sii jiraate sheekha tokko gaafatan boo yaa sheekhana jiruutu tuutu qaalawee akkamii jannaanini hay rabbi sodaachuudhaan jiruu teessan qabaa rakasha godhaa gaajee waman yattaqillaaha yaj'al lahu wa yarzuquhu garuu namuu arraba irra deebisuudhaaf akkamitti laftu jiruu dhugaati noo isiinis bakka biraa jirti nutilleen bakka biraa jirra wallahi akkana jee dhugaasaati bar awoo ani Dubai yoo da'awaadhaaf taate malee waan biraatiif dhaquu hin fadhu maaliif akkana jette yaa haka biyya seenaati miti garuu luxury yoo feete waa hundaa jira garuu Turkii ziyaaraatiin dhaquu fadha biyya seenaati Turkii mootiin cabxee bara kum takkaa 920 bara achiiti bar quraanaa fi hadiisa isnaanini jirri qabee nu xallazee miti achi yoo feete laal amma abi ayyub al-ansari qabri isaa cufa jira bar radiyallahu anhu achi keessa ahibbatii fillah tanin siimu fadhe timira gaafa Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a garbuun silaa hanqamta gagees timira sanga ya bar garbuun firii timira garbuun gaafa isaa san akka seenatti fuudhaniiti achi keessa kaayan muuzeemii keessa jirti muuzeemii dheete unnuti garbu gaafa Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a firii timira tageessu ja'amtee kaayan waan taan ammoo Facebook irratti narraan baasin bulookin si godhu rifeensa rasuulaa sallallahu alayhi wa sallam ufuutu salawaatahu sallallahu alayhi wa sallam sandal isa sallallahu alayhi abun jirtu galtaate habibi wajjuu sirra jaaraa namni waswaasan akkana dhiisu fadhu dilii hijaaba godhi eegasi tawhiida kee cimsi wanni qomni guddaa itti nama bal'isu akhlaaqa gaarii marree miti abbaleessoo tawhiidaan sin jaaba tawhiida qabaannaan qomni nama tawhiida qabu bal'aadha gammadaadha jiruun qaayinoontus alhamdulillah jedhee jiraatamu man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi indahu qutu yawmi faka'annama hizat lahu dunya bihadhafiriha jiba kaje rasul Allah sallallahu alaihi wa sallam akawal bainu amanat ulama ingari hadithni kun isnaduhu da'if jan garu wa hasana isnaduhu allamatul albani fi silsilah rahimallahu aljami rahmatan wasi namni sinirra ganamatti sen hala nagaya godamate qama isa fayya numadalaga indahu qutu yawmi qallabni isa arran tanaka isa bira jiru khabaan boruu miti bar ka arra fatara nyaate walla manyanne menu gargara mas fatara nyaatani waan feete haa taatu bar mulawwaa haa ta'u dinnicha haa ta'u nyaati feemasiin kan nyaata dinnicha nyaattee garuwaat shaayis dhuyde bishaan qabbanaa waas dhuyde ammas naaqana jaartii qabaattus jumaas beekamaan kaa ruuzaanii nyaata kay sii godhu jirti mal ta'u akka nama addunyaan tun mogoleedhaan isaaf walitti qabamteeti namni addunyaa mogolee isiitiin arkate rabbi galatoonfachuun qabu waswaasinarraa akka deemtuun fadha anaa fi dilii walis saahib waswaasi akkanarraa deemtuun fadha ibaadaa rabbii keessatti rincicawa waswaasi akkanarraa deemtuun fadha yoo saahiba kiyyaaf dabarte gammachuun qabuuf yoomin isa lafan akkami sirraa deemte waswaasumman gurbaa tokko rasuulaa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaa ergamaa allaha yerroon salaatatti jiru shayxaanaatuutu anaa fi salaata idduu natti seenaa jeeni bar yeroo salaata hidhattee shayxaanni sitti dhufe gama bitaa keetiin tarraa sadii lal hoggu sadii kana jeen shayxaanni sirraa kutee jira gurbaan allahu akbar jee hidhate
shayxaanni itti dhufe hoggusa diilan an tuuf wanni jettu hin jiru hoggusa osoo akkasittiin gargaliin je'e irraa kotte garaagarummaan nutii fi sahaabaan qabnu maali ni beeytanii isaan rabbiituutu waan akkanaa je'ee rasuulaatu sallallahu alaihi wa alihi wasallam waan akkanaa je'ee yoo ja'aman sami'naa wa ata'naa ghufraanaka rabbanaa wa ilaykal masiir jedhan isan bakka nuti ammoo innawaa ummata haaree tokkoon nu dhufee hubar ani hadiisa sayya bukaarii keessa jiru sin qeebalu marree ka jiru atumaan laala ani laalu amma wallahi laal deebisiif imaam abi ayyuub as-sakhtiyaani tayyaba allahu fara aalima guddaa samiin filadde bar yoo isa agarte sahaabaa fakkaataa bar oduu deemu jiru gurbaan kun akkana ja'aa jannaani bar ijasaa wali qabatee gurrasaa cufee hayyaa aalima ati beekumsa kee lakkiibuu akkana fattanuun fadhuu jeen qalbiitiyya mucaa dhaabbatee da'awaa godhu mee rasuula keessan sallallahu alaihi wa alihi wasallam hunnuutii dhalaadhaaf bilisummaa isaan baasee jettanii mee intala amata jahatti qaadhimaa godhatee amata sagalitti akkamitti aruuza itti seenaa jennaan kafreen isiniin jeebar gurbaan san warra masriiti maali ni beeta shodhee faranjiin na barsiisaa diina kee awoo takka naa ja'a aboo rabbii isin hamil keessu aboo ulamaa'ii rabbaaniituutu isin qaraasamu akkulma tokko imaamata godhateetuma feesbuuk irraa bahee waan isaa waan takka hin beekne waan akkanaan qeebalu eenyurraa fudhattan aalimni Itoophiyaa keessaa qabnu amman tana eenyumee tokko mee guuta ka jedhame haya darastoota isaa hin beekanii isin maali mee wahii jabduudha dubbiin amman tana hin وأتبع السيئة الحسنة تموها هم تو تكدلين غاري جلوه والله إن جرتم سنجا خدت إيجسي نشاطكم تان وخالق الناس بخلق حسن حال غاري دان علمنا ما والجراتو غمچوني جراتو فدا يوجي نميتك والله حديثني خن نوفي غيان سنجا أتي في ربي إدو نغي أتي في لبوت إدو وسواس شكي مرّي jaartuma isaa ta'umaa hin goone waswaasa yoo bardilii hojjette odiin nuumatti juujaan eetti nuumatti dho abbaasii ziyaaraa godhuuf deemte isa deemte waswaasa tuubaadhaan dhaamsite sirraa kutte ilma namaa wajjiyoo haala gaariidhaan jiraachuu yeroo san mu'minni si jaalata munaafiqa hin jenne beekan ilma namaa wajjin gaarii seeqeensa dhugaa namaa seeqe yeroo namaa seeqe namni si jaalata tuni jibbaa nama jidduu jirtu buloo gooti bar ismaa'iliin san garuu amman tana rabbi sitrii isaanirraa in kaasiniiti namni asiitis seeqinsa ummata faranjii san bar ganda ameerikaa ganda kanadaa kalafaa yoo dheete ummati adiin isaanii hay ayman sin jette kijiba bar kayyaas assalaamu alaykum jaa mali salaamtaa duutuun akkanaatun dhukkubleen dardara yoo laalte bar sibiila kaasa bar malge buqqisii jeeqa haraaraa taqabdu san jeeqa assalaamu alaykum jee sagalee ta'e godheqa haala gaariidhaan ilma namaa waliin jiraadhu eenyu wajjiini haala gaariin jiraatta dura tunis tunummaanu rabbi wajjiin eegasi rasuula waliin sallallahu alaihi wa sallam isaan lamaan waan nun ja'an guutuu jaalalaatii fi xiqqeenyaatiin qeebalu aylii teenya dura dursuu dhabuudha nassiin dhufnaan nassii qeebalu ummati hadiisa hin qeeballe bar ayli isaa durse sila diinni kun ayliidhaan ta'e akka imaam abil hasan ali ibn abi talib je radiyallahu anhu khuffi nagarre yoo biyya keessa jiraatte sa'a 24 bar ati xaharaa yoo uffatte ogguta ka miila keegaa kaalsii ta'e yookaan khuffi ta'e san baasoo sin barbaachisu bar yoo imaltu jiraatte ammoo guyya sadii maal goota akkanuma gootaani fixatte bar silaamii ammaan tana gubbaa kana haquutuutu irra wayyaamu jala isiitiituutu haqamuu qaba sila kamii haqamuu jala bar garuu rasuulli sallallahu alaihi wasallam maji ayliin faayidaan qabdu imaltu irra jiraattus raka'aa sadii magriiba salaatta biyya jiraattus magriiba sadii salaatta maaliif suuratul baqaraa gisee dura bante aayati lammadaa maalitti amana ghaybitti amana niin jenne itu mal gudu jirra dubareen nuti een hadis ala qabbalam een munaamun eessaa dhufee kun achumatti hin danda'u vaayirasii natti hin darbin wallahi hin beektu war yeroo fitnaa tara takkas si dhoyti eessaa dhufte keessaa'uu dardara gisee taate dardara jarjaraadha
umrii nashaataati umrii mirqaanaati umrii jarjartuuti wanni isii qabu yoo hin jiran sodaan rabbi yoo isin qabne yoo beekumsi jabaan akka sahaabaa san hin qabneen laafaadha namtu si taphata mootummaa si taphata dhalaas si taphata amantaadhaan sheekaa fi ustaada jedhee si taphata nama tokko si barbaachisa jechuudha san ulamaa'ii rabbaanii atuu hunnooti yammatte kaanii beetu obboleessu darasaa isaanii atuu ni beeta qabu maaliif da'waa isaaniitirraa isaan beeta akhlaaqa isaaniitirraa beeta ibaadaa isaaniitirraa isaan beeta وما تكهاجا مستهاجا وان غوني بسانيف تكنجر استاذو دا كنيمال غوني شيكوتي تنيمال غوني مكينا بيمي نوتي خاور علمي راقرا جرخنا سلفي دور الصلاه سنجا ودوهن اذانني ور مسجد غيث بلندو اساتو خنا خانين قبچوكو مش دكوچر رافي اين حديث لكبلم اين حديث منچن نغا يني گدل گبا گفن كمال سمبودا ابو حنيفه تن امنتان اسلاما امنتا جالالات obboleeso amantaan islaamaa amantaa haqaati nama hate muraa jatti jaalalawi balaa dhanyirre bartun murii jatti jaartii oduu qabuu zinaa ragaa namni afur ittiba asii gada awwaalame sira cafaqamuu qaba maaliif hawaasatii suufiqa hawaasati nama miiraasa haqa hin godhanneetu dhufee fudhachuuf deema beeku amantaa islaamaa amantaa na'am amantaa nagaya amantaa haqaati ammas tanarraan dhiisin harki muramuu qaba borumtaa maaliif su'uudiin hattuun hin heddummaanneen siin jedhee bararra dur poolisa nagayaa qabaataniitii miti bara appalaa isirra godhan tana ilma namaa wajjin amala gaariin jiraadhu waan sadeen tana rabbiin sadeen tana rabbiin waaqan أبو ربين دردر إسلاماتي في شمر إسلام ربي سنعمل كيس فتنا أخذتي في تمول التجال ربي نجانو حباس نما هم تو أن دردر إسلاماتي في شمر إسلام بربادي أبا فدياتو هم تو إسا إساتي هذه بس ورا من تا سلامات أبا ربي نوابو ورا من تا سلامات تاو ربي نوابو ورا من تا سلامات إيش ربي نوابو أبو ربي نتوفاتوني دندهاتي أمباسادر من تا سلام ربي نوابو أسمتي أبنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لنا في كل أسبوع يحل بساحنا عيد به لقلوبنا فرح وللأرواح